ole chi bai le vek ole tun truma chuanin GST lampang kan hoi ve le thunganga hei GST Return File Dan hi kan ron da zeu to a amai ro chu a system a hianin thil thar dan thar te oma tin a system a hianin software a hianin thil thar an ron da a chuwang chuanin GSTR 3b le GSTR 1 Return File Dan a hi kan ron da khat deuh hlek to a tuna a thar ber kum sang ni somni pakhat akan man chho me ka hi karon da don ani chu uluk takin kan lo ngai thla anga zona te kan nei ani chuanin comment section lama kan zo tanga soi maya ol khop maya amai ro chu uluk takin kan lo ngai thla anga kan soi kim lo te a om dona chu tiang chu comment section lama te kan in zot mai don nia kan thei chin in chan kan tumanga in chan sen hi a hara chuwang chuanin kan in chang kim thei lo ani po in lunglowa kan la lo ram don nia ti chuan hei return file na kan oma return dashboard kan oma august thla sang ni somni pakhat return kan file don ani ti chuanin athar karon ti na chana chu tunma kha chuanin keima ni ngei poina kan upload to khanin GSTR 2a alo lang invoice kan bungro kan lak na invoice ashal tu te na an upload GSTR 2a alo lang kha kan mang thin khani a ITC claim nan te khan ma se chu arin tlak lo awang khanin khami thabi katan ITC claim thei zat en atan arin tlak ber to lo wang khanin GSTR 2b hian ron siam ta ni adang lam na a oma entiran GSTR 2a a chuanin tuna hianin ogasa ka bungro leina le ka shalna kha return ka file don kha anita a ti chon GSTR 2a a hianin ogasa mi kha ka leina te khanin ron upload mai ta sela GSTR 2a a hianin ogasa tan hin alang don lovani o october thla a september return file huna khanin ron da ta sela heta hena ron langanga GSTR 2a a hianin september return a khana lang don lovani aum zia chu kha invoice b ka ITC claim thei emo ka bungro lak na record emo kha abo dai enge abo tak chu ni lovin return file huna I kalau mai thei ta ani chu tiang case su a om thei ta a chu wa zon GSTR 2b man tur ani ta ni GSTR 2b a chuanin tun thla a ashal tu ina aron upload zonga kha shal tu ten an upload zonga kha invoice hawa kha aron lang vek mai ta ani entinan july thla tun hi august ani a hei alanga july thla a file mai pal invoice ate kha ngatingai iron file lo kan zuti khanin aron file le ta a GSTR 2b ogasa hianin aron file ta ani ti chuanin chu tun thla ITC ka claim thaya khana lo lut ta ni ti chuanin chu july thla ami a file mai ogasa a file ta kha 2b ogasa hena lu lain 2a a chuanin july a avalut ta dai mai ni a original invoice date a original thla je lakha GSTR 2a avapan na tur kha chuni ta ani chu wa zon tun thla a supplier ten kan bung relay na ten an upload chin je lakha ITC claim min phalsak adanin ani to awangin 2b hi kan manalo ngai ta ani GSTR 2b a ITC claim thei om zat aya 5% a tam chin chi claim phalani to achu wang chonin 2b hi kan man angai ta ani kan enanga le hei avain integrated texa wani hei chu bung romana nilova noi khat sang kwa zanga somret pasari le poisa somli pani kha alo langta ani ti chuanin hei hi august tha chunga bungrua ka leina tena an file zong atanga text lo lu ta kha ka text pek to an ron file let le kha ni ta ani ITC input tax credit ta na ka lo man thaya kha ni ta ani avai hian B2B invoices ani a business to business invoice vek ani a sumdong ina sumdong nen vek a shal na vek ani a ti chuanin adang jong hi chu zero veka reverser ste omlova bungro phurman transport kan ti ang chi te tin ITC reverse omlovani enge credit note wanga ITC reverse ITC thama salama he invoice lo lang to ma se enge mo bungro chia kan return le awanga kha bungro cheman big ITC apo anron lak let le na kha
ani atin engemaw discount invoice heta thlama salama lo om to si ma se chumi aya invoice lang ai khanin bungroman kha atlem le si a I ti sual wangin emo ani lo po in discount wang shrim po in alo om theita ani company policy ngem wang khan chu credit note a henaron lang thina heta hianin he ITC atanga tun thla ITC atang hianin helai lo lang hi kan pai thina nga ya ma se tun thla chuanin a om lo ta ani ti chuan invoice hi kan endon ta ani ole he invoice pasari lo langa supplier GST in 180 na intran veka asam vek ti na ni a an minga langa invoice number invoice type invoice date invoice value te lo lang ta ani invoice a bungro manakha textile lawa manakha ni ta a ni china kan soi chi kha ni he heng te chu august ani a august kanin dorna tun thla hi august return kan file kan ti kha heng te hi chu adik ta thlap mai ni ma se july pakhat pani pathum lo am ta ni chu GST R2B kan en na chan tur chu ni ta ni july thla return huna khanin return file huna khan mantu hardware hianin he invoice hi alo upload tel thai ngila august return aron file tel ta chau mai ni aron upload ta chau maya chu wangchen august sa he ITC heta lo lang tur hi heta lo lang hi kan mangtang kai thei don ta chau ani chu wang chuanin GST R2A en lo tur GST R2A a chun tun august a lang lowin july a valang dai don ani chu wang chun khatiang kha kan hria anga ti chuanin heng zong a hi invoice number kan han khlelai kan han click hianin bungro re ta kha lo lang ta ani entinan mantu hardware atanga kha bungro kha 18% za tho lo langa 12% te om chuan a lo lang bokanga ti chuan heng zong a hi excel sheet ta te hianin kan copy thata hei mantu hardware ni chinami khania ti hianin kasiama indu dan dan in lo siam ve anga amai ro chu apoimo lai bi khi om ta ni GST of supplier te andor ming te tax rate table pakhata ka da hloma taxable value textile ma bungroman ani a helaya mi hi lo ni ta ani ti chuan amal mal khati hen kan da thla a integrated tax kan leina tax kan pek to invoice langa kha ta hian 2495.70 ni a ti chuan chung zong chu ani hei leina lampang kha ani a 18% b kha 12% au mi lova 18 vek ani heng zong he chu wang chunin tun thla chun 12% hi ani la engma ti ngai lova a total khata hianin taxable value bungrolak na man tax tel lawa manania bungrolak na tax pek to integrated tax ani na chan chu state pon atanga lak vek ani central tax state tax om theina tur chu mizoram chunga mi lo lata ila lo lata sela he dor kai hianin chu ta hian lo lang ve don ani aizola mi mo lo lata sela kha sumdong khanin aron upload ve huna ta hian lo lang ve mai don ta ani ti chuan 12% to 5% te po 28 te po om lova khang zong kha soya ngai lo ta a shal na lampang kan en ve thung don ta ani total purchase value of goods bungro laklu naman bel khom ani ta a ti chuanin he ta mi hi ni ta ani taxable value total a hi tax settle ma total zel turani ta a ti chuanin profit margin hi 5 a kan da sak china ti chuanin taxable value of sales chu bungra shal na man profit tel to nu in ti na ni a textile ma si in ti chuan tax pek tur lo om ta ani CGST le SGST a chan chu mizoram sumdong te chuanin atam bera chuan za som ko chuang dai mizoram chunga shal kan ni awangin CGST le SGST hi kan peta thina ni IGST chu state danga shalte ta na pek tur ani a ti chuan 18% bungro rate ani kha kan hri anga CGST a chan ve SGST a chan ve 9% ve ani a ti chuan heta tanga 9% chu hei po si central tax le state tax a singa sang sari chuang ve hi alo ni ta ani ti chuan 12% ti te khalo om chuanin helaya table hi he table hi a hnuaya hian kan siam ve le anga taxable helai hian CGST at 12 alo ni chuan 6% heta 6% ti khan kha khalo om don ta ani ti chuan chung zong chu heta hianin kan total don ta ani
tun tru ma chon 18 chaw mo wangin 18 noemi 9% ve ve chi hi kan bel khom theya tax pek tur za takha alo ta ani hemi pani bel khom hi lo ni ta ani tizon ITC claim thei za ta chu GSTR true B a lo lang heta total lo lang kha ani ta ani 109587.42 hi alo ni ta ani hi so heta mi total tho khani integrated tax bungrolak na kan tax pek to total khani ti chuan GST pek tur la banga chu hi lo nia pek tur za ta tanga kan leina kan pek to ITC a kan claim le ta kha hi lo ni ta ani abanga chu ti chuan hi poisa in a om je chu kan hlep kan chiar bela tanga kan pek tur ani ta ani hi chu kan lak na ami kha ni to hi kan chiar bel ven a tanga 9% kan pek tur kha alo ni ta ani ti chuan atak takin tuna kan ti to anga GSTR 2B chu engma ti ngai lawa en top tur ania engma va chut lu ngai om lova GSTR 1 a kan kalang hi ral chuana lampang dalu na khani a ti chuan kan soile ngai a chu Mizoram a chunin sumdong tamber te chu hral na hi consumer ani sumdong ni lova mi puya kan hral to a chu heta hianin B2B invoices chu sumdong nen ve ka hral na om je chu wholesaler tan chun B2B a hianin heta hianin add details a hianin min dor tu GST number nen thapa min dor tu number khatan kan chunga an hena kan hral zat khata hianin chutlu tur ani ta ani amai ro chu Mizoram sumdong tamber te chuanin B2C business to consumer a kan hral chu wang chuanin 7 a hianin alo om don ta ni tile 7 B2C others a hianin heta hi chuan GST number GST in kha chutlu ngai mi alova a hlomin kan hral na te kha GST nei lo mi puyan ni a hlomin kan da don ani ti chuan Mizoram chung ve ka hral ani a Mizoram kan thlanga hey place of supply a hian ti chuanin taxable value chu hetami hi taxable value of sales 639,259.99 639,259.99 lo ni ta ani ti chuanin a rate hi 18% kha ni a ti chuan ama in state tax le central tax CGST le SGST kha alo in chuta 57533.40 ni a heta kan chut chu sa to tho hi alo lang vele ta tho ani kan save anga ti chuan 12% te 5% te 28% te khane belela chu e details a hian khami rate malbi khloma kha kan dale don ta ani kan bekanga ti chuanin chutlu tur dang kan nei to lo B2C others a kan chulut to a B2B kan nei lo box si a chu wangson hei hi summary kan generate don ta ani summary hi generate ngei nge anga ya ti chuan minute khat nuwa ron check le ro ati a hemi chung hian GSTR 3B lama kan vakalang GSTR 3B a kan kalanga nil return du ematia du lo nila ni lawa hral kan neya GSTR 1 ni la file lawa te kan la file lawa nga kha ngai tlata chuanin ITC zata hi automatic in GSTR 2B mi kha alawin da to ta ni heta hi kan check lokang o heta hi all other ITC noi alo vek to ani ti chuanin ITC reverse te a omlova hei ni la ni a ITC reverse omlova kha chu kan confirm ang ti hian 109587 hi kan chut chu sa ang che che kha ani a ITC a kha hetami hi ti chuan kan hral na kha ta hian kan da auto taxable supplies other than zero rated nil rated and exempted atia hei kan da na tur kha ni ta ani total taxable value chu hetami hi ni taxable value of sales hi 639,259.99 639,259.99 chuan integrated tax omlowa chan chu state pona kan hral lova central tax 57533.40
57,533.440 central tax state tax ai nang ngai turani a rate in ang khan in trauma wangin chu automatic in state allow in fill up ve na chan khani a kan confirm anga tichuan safe kan met phot don ani ta hi lo langa main safe filta atia GSTR 1 lama kan vakal vele photang olhei summary hi aron soya ain generate to ani meta hi lo lang to ta a kan shal na zat chuan a tax spec tur zat kha 115066.80 adikem 115066.80 kan chut ang thlap kha alo chuak ta ani ti chuan summary in generate heta al adik tak alo lan to chuan hei hi kan submit thei to ta ani checkbox a hen kan check anga submit kan metanga proceed. Your submit request has been received. Please check the status in some time. Dia submit to ta hian file le alangai ni file return hi ala nung lova chan chu ta soyang hian nga lok alangai le ta ani GSTR 3B kha kan lova en le lokang ain ziak dika central tax spec tur zat le state tax spec tur zat interstate supplies kan nei lova rampo na shal okati state po na shal kan nei lova ITC zat a chiang to a exempted tax lak lo na chi te khatiang kha kan nei lem lovin alanga alut lampanga kha te chuanin interest le late fee thlama sa a te ka return ka lo file tlai chuanin late fee te interest te thei atin tun thla hian return ka file tlai ta ela interest po ta henin ka pengal thei don ta alo ni a ta hen ka chulu tanga ase ka tlai lova GSTR 1 kan kal le tong file return alo nung to a ain submit fail to a ole summary for filing is not generated atia please try again later ati hei chu system engemoni boy ve deuh thina bak engemoni omani arin oma chu wazan helai tang hen refresh lak mai turani helai checkbox savar anun ma hi chu anung ta a te chuan kan file ang OTP lo thlenganga email a le phone a khan OTP kan chuluta ti chuanin verify kan metang ole ain file success a ti chuanin GSTR 3B a kan letang GSTR 3B a kan lutanga ole hei aloin file fail ta thlap mai ni GSTR 1 te kha ma kha chuna sen vu ta chuan hei po hi proceed to payment hemi tax hi kan pe don ani heng hi chuan ITC kan claim thung don ani hei cash ledger a poisa lova credit ledger a ITC kha ta thung ani 154582 oma ta hianin 109587 katun thla khana oma amairo chu 154582 na chan chu thlama salama ITC a claim zo lawa hei hi du chuan claim zo thei du chuan claim thei lo du chuan claim lo top thei ani a du chuan claim zo vek thei heya kha sapek vek thei po ni kha chu sumdong du thlan na ani a ti chuanin hei ama in alo in fill up sa a tax pek tur za ta kha hi ni ta ani ti chuan ITC manga pek thei a kha ITC mang hianin ti hianin pek thei alo ni ta ani ti chuanin avai mai hianin tun truma hianin ITC hianin a cover vek ba ka abang ala omani hei available balance omje chu thlama salam ITC a claim zo lo na sa hle a chu wang chuanin tun thla hianin poisa pek bel angai lo pha ola cheng sing thum sang ko zanga som paruk ala bang don ani tax pek na a claim zo vek nuwa singthum sang kuwa zanga som parukala bangani thlama salam ITC aman ban nem de ulek awangin ani hei hi thaletan singthum sang ko chuang hi ala don ti nan chu ti chuan make payment post credit to ledger ti hi kan click anga entirnan ITC khanin heng pek tur hi dai lo ta se chu he ta hen additional cash required ta henin
zabi sang bi sing bi mukha lo langanga create chalan kan ti anga ya create chalan kan ti anga bank kala pek nge online in internet banking kan pedon nge kan thanganga kan pek fel huna cash ledger balance a hena lo omanga chumi dota chuanin heta tang henin kan pe thei do don ani tun thuma chon chung chungai lova ITC na dai vek awang khan kan direct thei heta hen make payment kan tianga kan dia sanga offset successful atia oleti khan kan file thei der ta ani kan check anga kan thlanganga EVC OTP kan chuluta verify tikhan GSTR 3B le GSTR 1 chu kan file zowa return kan file zo alo ni ta ani kan check le ang confirm nan GSTR 1 file ta intia GSTR 3B file ta intia hemi pani chu en top tur chi GSTR 2A le GSTR 3B hi chu en top tur an ni a engma ti ngai lo tikhan kumsang ni som ni pakhat bor chowa return file dan thar chu kan lo entir ta a ka kha akim lo mai thaya then khatan chona chan chu reversal ste nei kanom thina tin credit note nei te kanom thina ka tiang te tan kha chon adana dang le de hlek mai theya soiki mahara achan chu example ata na kan ron man case hianin ka tiang zong kha an nei vek lo thin tlat maya chuwang chuanin atul chuanin comment section lama kanin zo tanga a thei chen soi to angin chan kan tum don nia ole nidanga po kan ron siam zel langa thil tangkai turte in lo thlir zel don nia kan lo me